Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendesak dilakukannya penyelidikan atas dugaan tindak kekerasan aparat dalam menangani aksi demonstrasi di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia yang menyebabkan 6 orang tewas. Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 tersebut dipicu oleh kemarahan publik atas pemberian tunjangan perumahan anggota DPR. PBB mengikuti secara cermat gelombang kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional terkait tunjangan parlemen, langkah penghematan dan dugaan penggunaan kekerasan yang tidak perlu atau berlebihan oleh aparat keamanan. Kata juru bicara kantor HAM PBB, Rafina Samdazani, dikutip dari The Straits Times Selasa 2 September 2025. Ya, semakin menyala malam ini. Lokasi pos polisi Alauddin. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights. Kantor HAM PBB meminta dilakukannya investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap seluruh dugaan pelanggaran hukum, hak asasi manusia, internasional, termasuk terkait penggunaan kekerasan, ujar Samdazani. Dia juga menegaskan bahwa seluruh aparat keamanan, termasuk militer, jika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh polisi. Dapat gedung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.